Mapay po nga gabi mga bugto. Good evening! Sige daw yung musapit, good evening! Mahusay ka pa hagabi, gwapo ka pa hagabi. Wow! Bato na mga bugto, praise God, hindi nga privilege nga ginhatag ni Lord, ano? So yan ang kagabihon, mag-start na kita. So may na ko nga di picture. Maram ba kamo kung nga ininiya nga picture? Tiga daw niyo. Buri, di ba? Mga tao talaga, ano, mga maki-beach. Di ba? Mga gusto natin ini mga places, and mga SFCE church, ano, ligo din mag-banding. Praise. Din man ini, kanda abi ko, no? Din ini, ha? Pulpe, doon siya na? Di ba? River ba ito iya? Ang mga nag-adventure lot ng mga cell group na rati, para kada lot ito ira. In another pa, may dapa kita didi. Yan, din ini. Rosario Hills, di ba? Ang mga karaniwan green fields and rice fields. Ada ito. Ano diya mo? Palota diya nga place, ano? Ano man, din man ini? Tikang nito lang at tira inay. Halasya. So, nakikita natin ano na may ano mga mag-upay na mga places, mag-upay na mga lugar kundi nakag-refresh sa aton huna-huna, and at the same time, nakaghatag aton han rest, ano. We like looking at beautiful places and want to rest because we always have a lot of things to do, di ba? Hakalibutan ka, mo talagang gimbubuhat, busy dito, busy didi, may gitatrabaho dito, may gitatrabaho didi. Waray katapusan ng mga paperworks. Minsan mga estudyante pala ito, may mga tinatawag nila nga paperworks. Diba? Grabe ka goal. So, we want beautiful and nice places para makahatag aton ng relaxation to help us relax, ano. But how about this one? Yan. Kau pa yan, no? A picture of prayer room. May da ba ka mga prayer room? Ito kayo, waray nga ni kami balay, may da palagod kami ito, ano. Diba? Kaya nga idea nga magkamay da katasuga dito nga prayer room, ano, haton mga balay. Or, diba? Kariyag natin na may da kita mga places naging kakadtuan. How about ini? Kariyag ba natin magkamay ada han rest ha aton prayer rooms? Ha aton prayer moments nga dakan Lord? Or mas prefer naton mag-travel around the world? Or kareg naton mag-time ha aton prayer room nga dakan Lord? Diba? There are many great places in the world. Hano mga bugto. Kada man akong ginhatag nga places din pala to ha summer. Kay kareg naton makagamay da kitan break. Kay magwal naman gulo kalibutan, ano? Pero, you know what, bugto? Only few people make time to be with God in a special place where they can pray. Di ba mag-travel ka, mag-uul pag-uli mo? Goal ka na nga, may time ka pa kaya ito mag-pray. How about kung mo prayer room ka na lang mag-rest? Diba? Diri tanan, may adasugad ni kaupay nga prayer room. Waray, di ba, waray nga ni kita maupay nga kwarto aside pan prayer room. Pero what bugto, wari man kita fancy place for prayer room, but God wants us to have a true private spot where we can talk to Him honestly. Karag ito ni Lord, an aton private moment and talk haiya. So tonight, because tonight we'll be talking about awakening your prayer life, which is found. Hanaton passage na kagabihon. Luke chapter 11 verses 9 to 10. Tara mga bugto ko natin mga Bible together read. Verse 9. And so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Everyone who asks receives. Everyone who seeks finds. And to everyone who knocks, the door will be open. Praise God, hinihanong nga iya word. Ha, aton passage ng mga bugto. Dinin niya nga book, ada ha, gospel book.
ay nga particular nga moment takes place when Jesus had finished praying on the mount. When he had finished, one of his disciples nagpakiana iya, Lord, teach us how to pray. Nauna ng mga verses adit ton. The disciples desire to learn how to pray in the manner that Jesus does as they have observed something transformative in His prayer. Diba? Di naman nila mag-ask na, Lord, tutugad kami paano mag-pray. Kung waray hira nakita something kan Jesus pagkatapos niya mag-pray. You know what? To prayer, tikang ihalatin word, precary, which means ask earnestly. Luke 11, which is an aton passage siya na, verse 2, nagyakan nga to, Jesus nag-emphasize siya that prayer should be approached as relationship with Him. Similar to that of a father and a child. Because God desires nga mag-pray kita ha manner that reflects our relationship with Him. Recognizing us, His children, and Him as our Father. So, ano dapat may daano? Relationship kind nga prayer. Dirian, tinitingala mo talaga, Lord, nga diri ka na makadao pa iya. Just like a son and father, di ba? Kung an anak, madaop nga niya iya papa, diri mag-aalang. Sugad gihapon ton karuyag ni Lord ha aton when we pray nga daha iya. The Lord's statement nga to nga, Lord, teach us how to pray. Naghatag talaga yung picture aton that there is an importance hit prayer. Ngan being prayerful, importante ito ha aton na mga Kristiyano. Na Matthew 24 verse 12. Sin will be rampant and love of many will grow cold. Diba? Adi na kita niya nga period. Adi kita halaw audition period kundiin atakihan enemy grabe. Kung maybe napifeel gihapon ito niyo ano yan. Yan, adi man good kita halaw audition periods rin pa ni Pastor gihapon. That we are in the audition period yan ang kapanahunan. You know what, bugto? The enemy aims to destroy us. Wala talaga ito yung ibang aim kundian, i-destroy kita. And one of the ways he seeks to achieve is by destroying our prayer time. May prayer time pa ba kita kan Lord? Praise God. Diba? It kaaway, ang una niya nagiging aatake, ani mo prayer time. That's why we need to awaken our prayer life because point number 1, prayerlessness is dangerous. Again, bugto, ang pagdiri pagiging maampuhon nga daakan Lord, sobra ito yung kadelikado. 2 Samuel chapter 11, ang time ni David, ano? Ang story ni David, kundiin, David gave into temptation. Bugto, the greatest king that ever reigned in Israel, that is King David. Gintempt nga niya, what more? Hikita nga ordinaryo lang katang atawa, no? He is called as a man after God's own heart. Diba? May day a close relationship kan Lord, pero nag-give in hiyan temptation. Hininga time, he didn't think he would be tempted when he felt safe. Kaya hininga time, ang siya time nga, ang iya mga troops gimpakadto niya ha war, tas nag-rest, di ba? Husay ni nag-rest day, David. Waray sumugot kan Lord, nag-rest niya. So nakatuloy ha palas. He should have been leading his soldiers. Kaya diba? He is king. Pero nag-rest siya. Waray ang presence and king hato nga time. But he was resting on the roof of his palace when he saw a woman bathing. Diba? Maram kita to na istorya. Sumulod Bathsheba. Nakita niya. And then yun, nag-rest lang niya. Pero after niya makita ito, nainabo ang temptation. Even when resting, God's followers need to be careful and wise. Bugto. Misan kita nagre-rest, kailangan naton maging wise. Ngayon maging careful kita itong mga kaorason. Ito nga makaturog ka nala. Di ba, may napag ino-open na. Di rin nakaka-glorify kan Lord. May mga sites ito na mag-ino-open, makaturog nala. Yan, ang iba naman, makaturog na laliwat, nagpinanhuna-huna pa, nag-overthink.
till have point nga, gindadoubt mo na ang word ni Lord. Pwede ito bugto? Pwede. Kasi aton generation niya na usan overthinking that dito na realize that we are doubting Lord dito nga mga kaorason. When your prayer life falls asleep, your past life wakes up. Sige daw ano mo sapit, pag mata bugto, o may nakaturog. Pag mata kita, no? Because nayakan nga di when your prayer life falls asleep, your past life wakes up. Very crucial talaga yan nga, kailangan natin i-revive ang aton prayer time. Nga kan Lord. Kapag kumaturog ka, nga waray ka nag-pray, something else comes to life. Bugto. Something else comes to life pag diri kita nag-aampo nga kan Lord. That's why we must dedicate time to prayer. Minsan lang tiya 5 minutes kung bago ka pa lang nga Kristiyano, pero di ba kung maiya ka na kita kan Lord, di ba? Dira na latag 5 minutes. May na ka man 5 minutes, 15 minutes, 50 minutes, or 1 hour man itiya. Pero maniton ka minutes bugto na kayo ma-offer. Ighatag ito. Keep your prayer life awake. Keep prayer life awake. When your prayer life seems dead, you can ask the Lord to restore it. Diba? Minsan, wari ka na words na ma-utter ni mo prayer. Ask the Lord to revive your heart. To awaken. And kung ano manit nga nakaturog nga daha imong bugto. Kan pa nga ni aton passage. And so I tell you, keep on asking, and you will receive for. Kung ask me to kay Lord na ma-restore ang iyong prayer life, keep on asking. Kay Lord, igahatag ito niya nga naabrihan niya ang door para haimo. Let us remember that being prayerless cuts off our communion with God and give birth to sin. That's why we need to awaken our prayer life, because prayer makes you win your battles. Again, bugto, prayer makes you win your battles. 2 Chronicles, hini nga passage, chapter 20, verses 1 to 30, and story ni King Jehoshaphat. Nakilala ko Jehoshaphat? Waray ka evil. Balito, ano? King Jehoshaphat, he is a king hadto nga time, hini nga passage. Kundiin, the Moabites and the Ammonites came to wage war on him. Imagine, king ka, usa nga nation, tapos may nagduha nga nation, Moabites and Ammonites, mag-uusahira para kalabanan ka. Di ba lugi-lugian ka? Bisan nga ni, may nakalasang kay nga ginaway nga tuha gawas. Nahadlok ka na lot, pati ikaw sangkay ka mula, di raman ikaw ang kaaway, nahadlok ka na. What more kung King Jehoshaphat pa, ito din nga situation na yung adto kita, no? Makuriya. Kaya an iya first talaga nga response, he was frightened and prayed. Again mga bugto, he was frightened and prayed. Humadlok manggadluwat hiya. Di ba? Normal response natin. Nahadlok kita danay. Pero ang maupaya iya, kay may adahiga sumunod. Prayed. Bugto pag nahadlok nga ni kita, ano na tinayakan? Agi mama! Agi papa! Di ba na, guliat dahil kita ito, baray nga ni pag-ampo. Di ba? Kamakaraod kan Lord. Pero grabe, ano, an example ni King Jehoshaphat sa aton na okay lang humadlok, pero ayaw lang pag-stay nga nahadlok ka. Mag-ampo kita. Diba, instead of dwelling on his fears, he called a national prayer meeting and encouraged the people to trust God in the face of his overwhelming crisis. Instead nga, lumakat na laya as a king, kaya pwede niya bayaan ang nation, hindi rin matubangahan kaaway. Pero ano niya gini mo? Nagpatawag niya national prayer meeting. Nga nag-fast itira dito. They did it and literally won the war by prayer alone, without swinging a single sword. Waray hiraan umato. Hilord an umato para haira. We can be confident that
says, if we let our great need drives us to prayer and faith in our great God. Again mga bugto, we can be confident hatay if we let our great need drives us to prayer and faith in our great God. Prayer, dapat kaupudan, faith. Kaya paano i-grant ni Lord kung waray hiya pagtuo? You prayed, kay natuod ka, nga igahatag ni Lord. You prayed, nga maaram ka, nga may bato ni Lord, diri man niya ighatagan ni mo need. There is always an answer ha aton mga pag-ampubugto. King Jehoshaphat won his battles because he makes God his refuge through fasting and prayer. Diba, kapanahonan niya na, bagat mangyayari laan prayer and fasting kapag may event nga prayer and fasting. Bagan prayer, okay, that's normal. But ang fasting ha aton generation niya na, bagat ihimuon ta nalahiya. Kapag may event ang church na magaya ka na mag-prayer and fasting kita, pero ha aton personal, why is it so hard to fast? Diba? Maupay bugto, ngan ka, grabe ka, amazing and produce hand fasting, nga da kan Lord. King Jehoshaphat keep on asking, he keep on seeking, he keep on knocking nga to kan Lord. Because of this, the Lord granted him victory. Kay bugto, when we acknowledge God as the champ in our challenges, we become champions with Him. Kapag natin ni Lord as champ hanaton mga challenges, we become champions with Him. We really need to awaken ang aton prayer, diri la kay may danger hito dida, or makakaghatag iya ha aton han kadaugan, but we also need to awaken our prayer life because your persistent prayers will be rewarded. Mara ka mabugtungan iyong pag-ampo nga dakan Lord, may reward ito. Kapag persistent, Lord, war lagi pa answer. Sige, pray. Continue to pray. Diri man kasi ang answer ni Lord, pagkatas mo mag-pray na, may dadayan. Diri, sagad bugto nangyayari. Grabe na to ka-favor. Yan na dayon, di pa nga niging ampo. Sometimes, di ba, God answers and misan answered prayers siya, gina-answer na yan ni Lord. Hindi din nga part, pag-irestoryahan naman natin, parable of the widow and the judge. Diba? Maram kita niya story that ini nga persistent widow, sige iya pakadto hito nga judge. Ginaya kaniya, grant me justice against my adversary. Sige iya tao, ito nga judge. No one kasi represented her in court except herself. Wala nagre-represent niya as judge. Nor lawyer, di ba? Kaya ang kaupod man ito, pag may accused, may daw kaupod nga lawyer, at magtatanggulay mo. Bugto waray ito may nadaw pa iya para buligan niya case. She was helpless because she knew she couldn't win her case. Which is why she kept praying. Naginapulay. She presented her case to the judge, kundiin, nag-represent ini nga judge as our God, di ba? Wherein He, Lord, nagagantiyahan justice. Hayawhan. Di ba kung ikaw ang judge, tas sige ang kadtuhaay mo ito nga widow woman. Nga widow. Di ba? May irita ka nala na bugto kaya siya niya ginhimo. Sige, igagrant ko nala ini. Kay makulit man ini na babae. Igagrant ko nala an iya pag inas ka ako ng help. Kasi bugto, ask lang kita kan help kan Lord. And keep on seeking, keep on knocking. Kay Lord, finally, i-open gihapit niya ang door para haatan. Kapag an imo prayer may persistency, persistent prayer is not begging God for His blessing. Persistent prayer is that God is the blessing. He is not only able to provide desires to do so in His own timing. Kanay timing bugto? Imo ba? Aton ba timing? It's the Lord. Sige la, kung persistent kaya na, may bunga gyapit ito bugto. So I tell you, keep on asking. Just ask. Just ask the Lord. Kung ano man ito yan naging heart ni Lord, just keep on asking. Siguro bugto, waray kami nare-receive kay dire ka nag-aampo. Diba? Sometimes, we blame God. Waray ka answer na prayer, mapasara akong board exam, or mawaray ka answer na akong prayer kay
waray ako napasar amon quiz. Mapasar mo ta ako, magsay ako ha, amon college, pero na-eliminate lagod ako. Di ba? Maybe because you didn't keep on asking. Or maybe nag-ask ka lang, waray ka seeking bugto. We need to ask, seek. Because kapag may adhayton, the door will be open haaton. God knew our needs before we come to Him. Kaya di ba Lord, He is an all-knowing God. And prayer bugto diri information kundi gini-inform mo Lord nim needs. Kay Lord, wari ka pa nagyakan, maaram na tiya. But because He knew something doesn't mean He will act on it. Again bugto, just because God knew something doesn't mean He will act on it. The Lord will only act until there is relational communication between you and Him. Again, the Lord will only act until there is relational communication between you and Him. Because God understands, hani mo pang inahanglang bugto. He also wants us to know if you genuinely need His presence or if you're just only focused on the outcome of your needs. When God's own children ask for their needs, kapag maaram ni Lord nga itong gina-ask, nakaka-please sa iya. Kaya na mahangol ni Lord, paghatag ito na yung gininampo ha iya. Kumilala na kami ng brat. George Mueller. So, ini George Mueller, usay niya gihapon nga aton nga tito, nga grabe it faith, hit pagampo nga da kan Lord. Han 1836 nag-start yan iya own orphanage. Pero maram ka bugto, ito nga orphanage, bunga ito hiya han panalangin. All was built by prayers. Ang puhunan niya ay panalangin. Sige daw yung masapit, ang puhunan niya ay panalangin. Ano itong puhunan? Panalangin. Bugto panalangin. O sa ano nga, paninabong nga, nangyari dito sa orphanage, hat-hatan nga, ang mga kabataan, they are dressed praise. But there is no food to eat. Warira food nga makaon. Ready na mga kabataan para sumuldanhan, eskwelahan, pero waray pagkaon. The house mother, itong orphanage, nagyakan niya, kan George Mueller nga waray pagkaon. Instead, George asked her to take the 300 children at that time and mga bata nga part-han orphanage. Nagyakan niya, sige, ito nga 300 nga kabataan, igpakatira dining room. Ngahin, palingkurahira dito. Meron ka bugto? Kumati George Mueller ha table. Waray pagkaon. But you know what he did? He thanked God for the food and waited. Naganiya? Nagpasalamat yung pagkaon nga waray halamisa. He just waited. Because George knew God would provide food for the children as He always did. Within a minute a baker knocked on the door. Nagyakan niya, Mr. Mueller, last night ko kagabi, wari ako nakangaturog. Somehow, I knew that you would need bread this morning. I got up and baked 3 batches for you. I will bring it in. Bugto, waray pagkaon, pero may gin-provide He Lord. Soon, liwat, pagkanaroon niyan, there was another knock on the door. It was the milkman. Cart had broken down in front of the orphanage. So narudan ni nga iya cart in front of the orphanage. The milk would spoil by the time the wheel was fixed. So kung mag-iniha pa, maglalain ang milk. So kailangan ni igpanhatag nala ito nga mga milk. So naya kani imo adi nga praise. So naya kaniya kan George Mueller imo nala adi ng mga milk nga adi. Kay maglalain niya na ron yan. Di ba ka-amazing? George smiled as the milkman brought in 10 large cans of milk. It was just enough for the
300 thirsty children. Amen mga bugto, di ba? Grabe ang prayer. Grabe mag-work and prayer bugto. If maybe it's hard to believe kay makori ma-experience mo liwatay mo life, waray answer ni Lord. It could be. Pwede ito talaga. Pero I tell you, what? Pero may answer ni Lord. Dira talaga yan nagigets. Or maybe, in denial lang kita pag-agusap, iya answer hanaton mga panalangin. You know what, bugto? Daily prayer can bless you. Mabibless ka mo prayer. Ngan dira lang ito, nani mo family. Ngan, for those naging pre-pray mo. Grabe it power hit prayer. But maybe, you are that someone who no longer believes in prayer because for a considerable time, the Lord has not answered your prayers. Bakit ako matuod kan Lord? Han, akon mga pag-ampo, haiya kung di rin man niya gina-answer. Nag-ask ka, han healing ani mo loved ones, pero ang gini mo ni Lord, iba. They passed away instead. Diba kasakit niya? Lord, I prayed, maupay himama, pero hinko hamulog diya. Maybe you ask the Lord to help you succeed in your academic life, to stay in your chosen course, but you were instead na-remove ka ito na course na may ada ka. Na-eliminate ka. Pero nag-pray ka kan Lord, mag-stay ako, pero that's the answer ni Lord, bugto. Or maybe you ask for a job, but the Lord entrusted you with a different responsibility. Lord, nag-ampo akong job? Another na luhot na responsibility nim ginhatag? Or perhaps you even ask the Lord to keep your family together, but you have instead become a broken family. Pwede. Pwede tiyang mangyari. If He does not answer our prayers, bugto, in due time, iga-answer ito ni Lord. Kun mag-continue ka pag-ampo. Again, bugto, kun mag-continue kita pag-ampo nga dakan, Lord. If you are someone who has lost your prayer life, iga-awaken. Yak na yung bugto, imo sapit, awaken. Nagbanang rebuke. Pagmata! Sige nim sabit pagmata! Because, bugto, there is danger in being prayerless. Ang danger, handiri pag-ampo bugto, it will resurrect your old life. But if you keep it awake, you will win your battles and great reward will be given to you. Remind yourself this word, bugto. A prayerful Christian is a powerful Christian. Diri ka powerful kay diri ka prayerful. Simple as that. Waray power and words. Waray nagagrant or na-answer or nahihimo ito na imo words na gina-uttered because you're not prayerful. You can only be powerful if you are prayerful. Ask, seek, and knock, and the door will be open to you. Prayer meeting natin yan mga bugto. So, tawag ka Ate Erica. Amen, mga bugto. Yan na, application time na po. Okay, so, thank you so much, Ate Razel, han pag-remind haamon that really there is power in prayer. Ungod po ito, mga bugto, mga panahon na wari ka nakusog, pag nag-aampo ka, bagat nakakaya mo lagi haptanan. Kaya yan ang gabi, maaram po ako ang mga kagulanan, ang mga kakurian, ig-aampo ta po ito na Ginoo. Kada usa mag-pray po kita for our loved ones, for our dreams. Ano man ito na yung mapangarap, pwede mo ipapray na. I-pray natin ang kada usa, pray natin ang church, ating pastor, and also our church leaders. Sige mga bugto, siguro mag-group na lang po kita, 5 members in a group. Sige, ka mo na lang bahala magbilingan iyo harani. 5. Basta mag-form ka mo circle, 5 ka mo.
Okay, sige. 5. 5 ka mo. Sige, hika mo na lang puliwatan mag-i-strategize kung paano ka mo matatapos daw yung pag-pray. Kay limited paghihapan aton oras.